Hello tuni KUKI news in bezose na bon chawen lem nei bin tunin jong igam sung thil so hole gamdang dang ho thil so ho hin kan khom hitin aban banin neu cha update in bol kit de hi tuni 4 March 2026 ai ta in tarik li ahong ling tau kit ta in Mars sunga jong tuni a news in sai deu hi a hi le Iran gam sunga leader pa athi ta je in leader tha khat a hleng do ove ti hi mo a hin ama sa jong chu khat in a sai a hi in a hin la mi tampi kinop to lo je a chu mi tampi anom lo tampi je in a tha khat supreme leader ding in hlendo na ananei tai ti hi mo a hi in chule KUKI le Meitei ki cham theina dinga hi nasata Meitei CM pan jong pan ala jingi ti ho jong hi mo a hi in ito banga pan ala ham ito banga KUKI cha te LHEP mo wa hichiwa hi apan bana LHEP hla theina ding lampi ho hi ito bang ham ti hi mi pi tu a jong hi kilamwai gam a hi ta in hiche ho hi he thim na divin in sayo hi ten ama sapenin Iran gam sung boin ho ga sailo han Iran gam sunga boin ho hi zat om jing na lain ani a hi missile a HIHEN drone a hi zongle hita chu attack ki ball jing a hin masanga chu gal a teng le hin neighbor khat bo hi hita chu ki do thei a hi lawa hi le gam kinai cha ga leng lut na US ho bangin Vietnam ho a hin do wa chu Vietnam gam sunga US hong lut na hita chu gal a ball wa ki kap to na an ji a hin la tu lai hi gam khang to a hi ta in mi him khan to dung zuya chu technology mang cha hi gal ki bol a hi ta in namuna ki uma gam hla ta jong I to banga kilometer asanga gam hla hi jong le hi ta chu attack ki bol thei a hi ta ji chun tu le tu a jong hi Israel le US in Iran gam sunga ato gon pau hi achil ha pi jingwin ani a hi drone a hi lo le missile ho mangcha a hi attack akibol jinge ti ho jong him mo a hi in hi chi dungzuya chu 28 February 2026 ni a chu hi chi ali Khamenei kiti pa hi US o a hi lo le Israel hon bom ana hi na wa chu anamolim a hi ta in hi chi amolim na ho jong hi ama pin na gam sunga hi koido na ding to gon ho jong anei vi ti ho jong hi mo a hi in a hin la iti ni chet pung izat chet la koido deu ham ti wang hi ki sei nai po in hi jong la koido ding dan ho avuilem na ding dan kin ho jong hi phone za in ahong pan tan news za chom ma jong hi mo a hi tai ti a hi in hi chi chung chona chu leader khat a beita ji chun leader tha khat hlen na ding ti a hi nasata ama ho parliament sunga jong hi sei khom na ananei win a hin la mihim kit deidan hi anaki bang thei po in hi chi akiba theilo pha na hi tu a hi aban bana a hin got no wa hi le ali Khamenei kiti hi chi leader supreme leader pa chapa ma hi hlendo na ahin bol tawi ti ahin hi chwa hi amen ho jong emu de hin mostaba Khamenei kiti ama hi hlendo a hi tain ama chungchang hi neucha iga he theina divin ga seibe kil lawhan ama hi 1969 na anaping a hi in tule tu a hi kumsom nga le sagi kumsom nga le gup kumsom nga le sagi hungling ki go a hi in ahin akum sima chu aling a hi ta in hi jong le September ahong hi ting la bo hin akum chet chu hungling panding a hi in 1969 la a hi anapenga 8 September 1969 a hi anapenga ama hi ga he theidinga chu mi tampin masanga ama thusim ho hi anaki seido khalo a hi lawai la koiman jong ana hebe se lawa hi in ahin la tu lai leader tha supreme leader a hin hlendo phatno wa hi ama chungchang thu ho jong hi hol gilna ahungki nei na hi le ama hi masanga pana apa panmon ho a jong hi nasata kithopia anapang a hi in chule ama hi Islamic Revolutionary Guard
corps kiti hi chi ho to hin anaki tho hom IRGC kiti ho to hin phatita relation ne a hi chi control la a hi chi la a hi a chief langa jong hi pang ti chu a leader langa panga vai homa ana pangjing Iran in I tabangam khat to gon ane ya hi jong la ama vai hop na ti lo wa hi I macha khutita security lampang na ti chu thal ki kap to na lang hi hen a hi lo wa hi le hi ta security lampang a hi ama mo po na hi ama thupi na ti lo wa hi ima hi an umbi se lo wa hi hung ki hedo a ama hi apa supreme leader an hi la ya patna I chan ham khana hi thune ya jong anapang a hi ti chu I het thein device se wa hin aji chu ama chungchang thu hi masanga patna khutita na ki sei do lo wa hi na hin la tu chunga hi supreme leader hin tu ding a hi ta pha na chu ama chungchang jong I het thein dewa chu tuni a in sei wa hi in hi chi Iran gam sunga hi ga velo hen 1979 a patna in sima hile tua 2026 chan ge a hi event na hile chun supreme leader tu a party lawa hi ni bowa na tu a pa hi athum na ding a hi in ama sapa hin anapo la ya chu 1979 a pa na 1989 chan hi anapo a hin hi chi 1979 la ya hi Iran gam sunga hi monarchy system hi ana changing na la ya hin hi chi monarchy system ana chi pa chu Deilo vet sa na chu 1979 langa hi monarchy hi anasu top mo hi ta in ti chu anasu beyo hi ta in monarchy ki ti chu he thei diu khat na chu tu a hi hichiwa Ali Khamenei ki ti pa chapa hin tu a hi supreme leader a hin la kit a hin ama sa chu apa hi supreme leader a hi tu a hi ama supreme leader a hi kit na hi la aban kit teng la ama chapa hi supreme leader a pang kit ding hi chi to bang ho chu monarchy ki ti chu apa thi ting la achana pan mun a loading apa thi hi chi acha chu a thi kit teng la atupan pan mun ala akit ding hi chi ho chu ki sei na hin hi chi to bang ho hi thei ta loading ti a hi 1979 a hi Iran gam sungai gal na uma hi chelai chu na su be wa hi tain a hin la tu a ana su be zo kum iza nam khat ahung chi zowa monarchy system ma ahung chi pa hi tua jong hi mi tampin adei pon chole hi chepa hin achapa hin Ali Khamenei chapa hin case iza nam khat jong corruption chungchang hi hen ai lo le sepei lang chungchang a jong hi iza nam khat case hi anei ti ho jong hi ngo na ki bol a hi in a hin la mi atam zon phatsa na anei ji wa chu tu chunga Ali Khamenei chapa hi avela hungkitung do kit a hi in I chan a hin pu ding ham ti wang hi sei thei a hin ai poi ti chu ama chungchang neo cha iga het thei ne dewa in sei wa hi in tu a jong hi Iran langa commander in chief pa hin nasata a thupon a bol kit nin hi chi gal hi aban bana chi zomjing na lai ding a hi ti a jong hi mi pi het dinga declaration thupon na ahin bole ti ho jong hi mo a hi in aban le tu a jong hi ivet na hi le masanga US dollar khat hi Iran a dinga chu laksom le ni lang a hi in ahin la tu a hi ivet na hi le gal ahung oma patna February ahung ki chai apan hi chi gal ahung ki pat zowa patna hi ivet na hi le laksom le thum lang hung wal hi ta choi chewai imu de wa hi in izat lung to hitam US dollar khat chu a Indian currency a chu ivet na hi le 90 tabang hisab a hi in ahin la tu a hi ama holanga hi hisab ma hi le chun alak nga hling hi ta chu US dollar khat chu ama ho currency a Iran currency a chu laksom le thum lang hung hling to hi chi chu ivet na hi le chun a currency hi chi chan ge ahung hlun thei ai le chun agam sunga khosa ding dan ne le cha kiman cha ding dan ho chu iga ngai to a hi le anchang be khat cho na dinga chong hi lak izat aman cha deu ham na hi chi to banga chu agam sunga economy langa chong hi hlasam ma jing a hi ta in alang khat na chu Iran ho dinga chong chu ivet na hi le chun
boina lien ta economy lang nga jong hi ha sat na lien ta to wa hi in tu bana jong hi gal a hi nei ki no ba hi le hi chi chunga hi I chana hung kal to ki ding ham ti jong hi sei thei hi lo hi alang khana chu gal da hen lang a hi lo le US in Iran gam sungai sanction bol da hen lang hi le Iran te hi gam house ta hi ding aban le a currency jong hi US dollar sanga jong hi lien zo mai thei lien zo chen in te wang chu ka ti thei pon hi jong le hung ki bang mai thei so aji chu Iran gam sunga thau ha pot na pen a hi in mizo se tu la ya chu thau be ya hi na tong thei lo ngen to bang a hi ta in iza kai machine na to na ngen a hi in thau hi ki ngai chama ma thau hi aman tam pen loi khat a hi in mi him hin khwa jong a ha ki man loi khat a hi in hi ji chun hi chi chan ge ya thau asop lai wanga hi tu ni chan ge ya US dollar khat na hi ama ho suma hi alak tela lung to a hi tai ti pa chu he the ne dewa neu cha Iran le US Israel ho ki boina chung changa update hin bol thewa hi in tu hin India te in jong hichi US Iran chole Israel ho ki boina chung changa hi nasata in thupon a hi nei ki novin hichi thupon chu ipiham tele notam phon do na a hi nei ta vi ti a hi ni chi notam ki ti chu notice to airmen ti a hin van leng len na lampi ho kha tan na ki bol a hin India jong hen tu le tu a hi hichi gal hi I chan ge ya hung chal ding ham a hi lo wa hi le Israel le US ki tho homa Iran a bol cha naw chung changa hi tu a hi Saudi Arabian ho a hi in a hi lo le UAE a hi in gam chom Qatar ho chan ge ya a hin to kha ta zia chu India in jong ki ven thei ne dinga hi tu le tu a hi Pakistan to boulder lang ho hi notam phon do na anei ta ve ti hi mo ai ki ne na hi tu hin IPFM ho ga sei ki le han hi jeng de wa hen a full form jong hi sei no ma poi hi china a hi asangka sarin ama ho office barrel ho atha hin sim do ki ne ti hi mo a hin hi chiwa pan hin la ho hin ngi chan ge ya azat ku ki cha te chunga thu phun a hin nei diu ham wang sei thei a hi po in a hin la tu le tu a hi ama hon jong office barrel tha ho jong a hin ki sim do ta vi ti chu imu thei ne diwa in sei wa hi in aban kit na hi Manipur gam sunga thil hung ho ga velo hen Meitei langa ko na IDPS ho hi mi khat anaki khaili kit ne ti a hin kum som le sagi class 12 simlai chapang khat hi aruma hi anaki khaili e ti hi mo a hi in official ho thu phone dung zuya cho hi le hichi athinu hin official note ima suicide note ima hi anakoi pon hi zong le a dan hi anu apa ho akido dana hi ahile anu apa ho koma hi ama hin relief kema hi ka nom ta poi in langa ka kile nom tai ti hi asai ti ho jong hi ana phong do bin anu la pa ho hin ta cho official ho hi nga hi thupon ho ananei bin ahin la hi chinu hi mi tha hi lawa suicide hi dinga wang hi gincha na len ta o me ti chu het thein device phone wa hi in Meitei ho hi relief ke ma thi jong hi tu ni chan ke a hi ka het khil lawai le nga le gup lang a hi ta in hi chiwa ama ho IDPS ho relief ke ma thi ho hi alhang pi a hi vet nai le suicide ama ho ki that ngen to bang hi a hin la ei ho ku ki cha te langa ko na tu ni a gal jam thi ho IDPS thi ho hi vet na hi le chun Meitei hon eina eng bol naw eina vo zi wa I thi na ho hi atam zo pi alhang pi a hi hin ei ho ki that na ei ho po nat wal je a thi ti hi ki bi ase nai lo a hi wa nga chu Meitei hon ei zep je Meitei hon ei bol na ho tho zo lo wa thi tu nai cha thi pu vung jagin walte ama chan ge a hi ivet na hi le chun ku ki cha te langa athi amol aliam ho hi ivet na hi le chun Meitei hon eina eng bol naw tu ni chan ge ya tho a thi gen thei ta thi a hi ti pai a ki hiet dan pa zo I se wen Meitei lang ho chu
a ho a KUKI gama hung lut no ma thi a hi in e ho chu a hi le Meitei hon e eng bol je wa tho zo lova ki thi a hi ti pa hi het thim na diwa tu nia avela in pho no hi in chole Meitei CM tha pa hin tu a jong hi Meitei le KUKI ki ka a buffer zone hi iti ka su mang thei dem ti a hi program za chom chom mang cha center government hi ta hi lawai le state government hi ta hi che ho mang cha a hi I ati le Meitei le KUKI ki ka a buffer zone ho ka su mang thein hi chi Manipur ke na dinga to gon ke nei pa hi ake lo na ding te ya hi I to bang pan ka la thei dem ti hi mun tina amasa hapta masalanga jong chu in sei ta vin video masa chu Manipur a Meitei CM tha pa hin India gam sunga leader za chom chom ho aga ki mu pi in hichi leader akimu pi hon jong nalungel zo si chamna ding a hi po wa hi le ka support ding a hi ti a kitip na ananei sa wa hin hichi to banga chu ama jong hin tu a hi itiam khana force ta ana ki tong han lang hi le KUKI cha te hong ki phin han lang a hi lo le lung no mo na khat ki bol khale gal hi chamna sanga hung pun be ding a hi ti pa cho a het a hi in hi ji chun thil hi hoi ta gong to a na tong a hi in hi ji chun KUKI cha te hi ichi theu nga ye hi tu a chong hi ga veleu chun MLA ho jong deputy CM chan ge ya a hin tun do cho deputy CM position chan ge ya a hin pi aban le tangkhul ho jong hi tima a chu milong ho jong hi a hin pi ki deputy en pi a deputy ni hi state khatna a jong hi ki ha het be lo a hin la Manipur gam sunga chu khat la khat chamna theina dinga chu hi che to bang to gon anei chu ai wanga chu powerless bo chu ai le anoi langa ho hi ga velo jang cabinet a hlen ho ni hi Meitei hoi kit tho tho chu a hi la ama hon atu ho hi ga velo chun home department kiti ho jong hi atu kit tho tho wa hi le chun hi chi te ni tu na mun ho hi khuti ta poimo bi se lo da na hi a hin lungthim nei ta hi na tong a hi in hi chi ato home now a hi lo le tu chunga news ang thang ho bang chu Manipur gam sunga zut ho na khang tha ho hi chi ho hi anapui khomen aman gong hen lang hele KUKI cha te ki nom loading a hi ti chu a het je a chu Assam rifle ho hi atep ki na Assam rifle ho to gonda na ki sei ki na hi chi Assam rifle ho to gona ko na chu community li sunga hi chapang ho chom khom ki na hi chi ho se hi tora apui ki cho tora apuya KUKI pau tho a hi lo le adon buddan ho aga sei ho hi chi ho hi khat la khat ki chamta thei tai ti vet sa na dinga chu Kerala hi han Tamil Nadu han Kolkata Mumbai ti ho hi gavet sa ding hi ta chu tora che khom ding ban bana hi MIHAM civil ho hi khat la khat ti chu tu ni a hi KUKI cha te in sung khat na chu khat in participate a bola hi le ama si chu alungel ki hial lo di so in ko te chan ge a alungel hung ki hial thei chu hi chi to bang to gon chu ane hi chu kang poison CMP o so e ho nam sunga na ipo na ho miss zaniwal thi na chunga hi to ai Meitei ho hin ipiham khat step a hin la a khial vaile avela mei hung kong kit thei a hi za chu poison hi kanga ilha pi hui so e ho KUKI cha te sunga hi to a ka sei ma banga chu family khat na chu mi gup chi ta so hi chiwa ding ho hi ga velo chun eima KUKI cha te hi cho hi chiwa pasal thum numei thum hi chi zau ta chu a hi le family group ti na hi cho nale family group la a chu mi izat hi danga family group ma chu member izat hi chi ho si chun hi ta chu multiplied a hin bol wa aban bana thu a hin thewa khat la khat ki chon to the hi tai hi ti khati ti a hin bol wa hi le chun buffer zone hi ada chamlo wa ki chai di hi nale masanga chu Manipur gam sunga cheng akiti a hi le chun majority a chu thumbau ki sei ki ti chu KUKI Naga Meitei
hi chu thum bo ki sei chu to a hi li hling ta chu hi chila a hi pangal ho jong chau ta chu a hi le tu a hi ahung jaw nai lo hi koi ham til ai le nepali ho jong jaw nai lo na nepali ho jong hung jaw nai lo aban kit a ho koi ho hung jaw kit ding ham hi ta chu aban ban hung jaw diu chu hung tam ting le KUKI cha te Manipur gam sunga i ma cha i mu lo na diu i lam piu chu hi chi chu Meitei ten tu le tu a hi atup mo hi chu hi chi a chu ipil theu angai hi chi to bang thil so ahung na chunga hi KSO ho mi tampin i oi mo chu Sadar Hills a KUKI student hon ipi bola ma ho participate na bol sa ham na control thei lo ham thana nei lo ham ti hi chu ai wanga abul hin pan chu koi ham tile i leader ho ma mau hi chu nale i leader ho win mi pin gal in nei ti luwa ilam kai ho ita sanova ilam kai ho win hi chi to bang to gon anei win koi to bang inam pi kilol na hin palke au ma hi le nam pi mel ma ki gelding achunga action len ta kilading hi ti za chu mizo sin anaki cha a inam pi ki tup thein nadinga chu milham ho zo sin pan anakila chu a hi wanga alang khat langai vet nai le hi chiwa thupon hin bol ho ma man a hin palke phan wa chu tu a hi mi pi ho hin i leader ho win ama le ama hin so ki hin so na dinga pan ala a hi le ke pi ka yam ke in jong hi ta chu ka ki hin so na ding ka ki vet angai ti pa chu hung hi ta chu hi ji a chu i gam inama dinga poison hi ho hi tu ni chan ge i ma cha i lo lo ji wa chu i gam sungu wa poison hi hung len deu deu ta chu ama sapena lam za thang le party hi ta hi chu ho ta bang hung kit na hi le aban bana hi hung ding i movement pau hi mo se ahong ki chai ding separate administration jong i mu lo deu aban les district i to banga thum jong le hen i mu lo deu Meitei noya i deu a hi lo le Meitei so a i pan kit deu pa hi i future a hi tai ti pa hi tu le tu a LAMKAI hon pateta lung i gelwa mi pi hon i LAMKAI i khel ham a hi lo le i gam sung inam sung wa khan to machal na hen iti vail atuma ki vai po na dinga hi atha bia i din lo wa hi ta hi silent ta yu mo mo wa hi le i macha i hung hi lo de wa hi tu a jong hi ga veleu chun dil hi lang hon thu so a hin bol na khat nu ga veleu chun a hung lung ding Sunday ni ting le hun conference anei go noi cho amaun conference nei ding press conference nei ding International Women Day a hi ta chu conference nei ding hi chi hi KWSD Activity Center Munirka a hi nei ding ti a hin hi chi to bang hi i poimo chu to a jong hi igam sungu wa na igam sungu wa i poimo pe no chu ipiam conference nei khom ding counseling nei ding a hi inam sungu wa hi healing i hung tha hindo kit na di wa hi hi chi seminar ho ngai a hi tai tu ni a CSO LAMKAI ka hi ti hon jong i ma cha i bol ta po win i ma cha gam ngai lut na nam pu na ho hi nei lo hi tam ti chan ge ya hi thu do len ta akimuta in hi ji chun inam sung hi khang to han lang imi isan gen thei ha satna na to a thile man na ato wa tu ni chan ge ya anu apa asopi asangamin amoliam saho po na aneyu igam inama ding ahi po leti a tho dam na anaki hlem pa chu tu ni a hi zolena la I hlep kha wa hi le chun ama ho dinga chu po ta na uma hi hi ji chun kanam me te ho a hi the ai le ilungelo I khel pha no hi tai tu ni a hi ti mai me ya I umo wa hi le boi di wa hi tu a jong hi CSO LAMKAI ka hi ti ho zo se ki mo chol pha ra hi ta poi mun tina lai hi tin leader ho mun tina branch tina hi seminar nei hi tin igam inamin hi chito bang separate administration imova hi le ipi ham aphat chomna mi pi he thim sa wangain ipi bola KUKI cha ten tu ni san ge again theina ito ham hi chi ho a kona ki kang se na thei hi chi ho a kona hung ki hin so na thei chu ipi ham a point pa chu phateta I hil chet lo wa hi le tu ni a mi pi lam vai ga ma hi tai ama nop nop mai tai I chi wa hi ta hi
khát là khát ấy mà đây đây à ít chọn và hi là chun in nam sungin tu ni chan ge a kum thum thing di chet gen thei ha sa na in tho na pau hi chang vai la a zun ki tha banga hung long mang ding a hi ti pa hi he do kin va I kha do kin va pan ila phan wa hi tai kana min te ho tu a hi imo to phan wa hi ta poi hi ta hi imo to vai le ni khat le min so a hin nei ding I gam sung zo seo hi hu zo lo di tu a gen thei na ha sa nei to sang wa ho zo hi in to na lai de wa hi ti chu nga chai na pe na ga sei the wa hi en tu ni KUKI neu sin ngai hla a hin ve zo se na chung chi win ka ki pai na bon cha wen pathin en phat thei na bo jing taw han